Tuambie mauvo na tuambia na livoti vano ya usenya. Ni kwa kusi wa sinema ya mana kiokoni cha umundi deni wa kiwanza cha ukwi cha Mbasi musini wa Masaku itina wa Mundumuka umwe na ula wende tengaleko siya Kitui Kumbiiwa ni Nzuki kuokoni kwake avika Kiwanzani kiukuyana na ngosi siya yidho ni kana Mundumuka kuite muvuko wena nguasi ya mundume besa siya ndesi anza na valua wako tambuka ndesi anza kana passport na ila ikwezi lilua tasia ungi onuyovo ni kana Mundumuka ni mwesa kuita ni mundume umwe ula wa mukona mota mwandikitu wa mauvo Daniel Mwangala ni wafika Kiwanzani cha Mbasi cha ukwi cha Masaku na tuetenga wa ino ya usenya ione. Aendete musini wa Masaku Kiwanzani cha Mbasi ni maamukia sinema ya mana itina wa Mundumuka umwe ulo kwenda utambuka ngaliko siya Kitui kumbelelo ni kieta cha Nzuki kuokoni kwake kiko kila chatia athukumi Kiwanzani omwe na Aendete alametambukita mawiyani mwendoni wa saa 12 kiokoni cha umundi na usenyo munene na makulio matena usungio ni nangale nguanete kwa Kitui mwendo wa saa 12 manda musi oka akulia ngale siya Kitui sieva akuite mubuko agege ngwasi ya kitenge aoni ngale ya Kitui ya tumaini yandeleva ita wakalembe todo kumaona yake ila wali kangaleni ekalange binde nini na auma newo kwambe yotambwa Nzuki na Nzuki siya mukwata mbingi goko siombe nekuma bwa mbeya ikanye sarakasi kendo tutelewa ando mara meazia ne woyi odete mundume mubuko woswa wethi wake nasa na mubuto na passport kitu chanona ni wai pese yote Masaku madam mubuko igute azia ngile 18 sawa ngile 18 I think mubuko ngile 18 so wasilingizana silingile tigo so wasilingile itaza kema mubuto anjini na kinasa kikoki ni chati ya Aendete ingi na usenyo vala Mundumuka usuno ula kuite muvuko wengu asya mundume passport na mbesa ingi siya ndesi anza kumbanilelwa ni Nzuki isu kuoko vala Aendete aingi alama kusia kikoki maweta kanani vatonyeka akiethiwa engete siendu siene ela madamu ni mwai ande Kitui na mwende wele Kitui ambe aje na muvuko wake ambe muvuko ndo kwatawa jao ni mundu ni sawa hii madamu mwe ya ni mwete wewe naona kitu sio moko Nzuki sio moko na sema na mokia na kule madamu mwe kwa deimo na mokia ndio bona kebaka kalembe na mwe na moka wana gei labda wewe Kitui wadane Kitui kaja ni wabenduka lakini zaka nona Mundumuka ena Nzuki kumoko kuona amambia ena mbesa ikayeka ase mubuko ona lafwe wa right kwa usi Nzuki o asambia olukanga na mada mwe kalangete nyena liga Kiwanzani na mubuko wake wabulwa kusio kanaja akasuke kamwe kaino ono uyovo Mundumuka oni wesa kuitano ni mundume umwe ula wavika kisangani ki na mukumba mutu na mutaa vala Nzuki isu sianyaika na itina Mundumuka osu oswa ni mundume osu ula waelesekana ni meukwatiana na mwene sindu ile inaoyitwe nikana kumana matambio ala mekoswa asubuhi kwamba huyo mtu yuko kwa kiwanja. Mimi nilikuwa bado nimelala asubuhi, napigwa simu kwamba kuna mtu, ndio ikabidi nikuje niweze kuangalia, nikakuta ni vile nimefanya kuangalia ripoti zangu zinaonekana kwamba ni huyo mtu alichukua mali za huyo mtu. Niguo maundu ni mamundu na matua munduni na moka munduni. Daniel Mwangala, Mutungwi TV, kuma kauntini ya Masaku Kiwanzani cha Ukui.